Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum empat penjuru alam. خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Ingatkan dirinya mati. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You let's carry, come join with me. Kepada warga-warga Indonesia dan juga Malaysia, pada malam ini kita akan berlangsung di lokasi yang dikatakan Batu Keramat yang menyimpan pelbagai kisah misteri. Bagaimana kesahihannya? Adakah benar ataupun bohong? Kita merungkaikan daripada Malaysia turun di Bandung. Jadi buat teman-teman penonton-penonton yang berada di dalam live ini, salam kenal bersama dengan saya Loy Ahmad daripada tim X-Team Paranormal Production daripada Malaysia. Hari ini agak lain dikit kerana aku bawa dua live. Jadi kita cuba yang terbaik, mudah-mudahan dipermudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Bismillah. Kita buka pintu gaib guys. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina turja'un. Qala Musa ma jitum bihirsir. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqallahu al-haq bil kalimati walau karihal mujrimun. Astaghfirullahalazim. Buat kalian dukun yang di sini, buat kalian yang berada di sini, maju kalian. Apapun kalian, tidak aku mundur. Astaghfirullahalazim. Ada api ke guys? Ada api. Astaghfirullahalazim. Wih, siapa nampak orang berlari guys? Siapa nampak ada orang berlari? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inna sa'dukum bil ahdi allazi yaqazau alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'dukumullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kedengaran suara yang sangat jelas daripada atas, kedengaran suara orang manusia seperti kayak ritual guys. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hai! Ayo kalian sini! Allahu Akbar! Astaghfirullahalazim! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astaghfirullahalazim. Baik. Ramai sangat dekat sini yang melintas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik. Tolong tes hati. Mang di sini kayak ramai orang mang. Ramai orang mang. Hati-hati Bang Loy, hati-hati Bang Loy. Fokus Bang Loy. Sallallahu Rabbuna ala nurim mubin Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nurim mubin Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Zal Jalai wal Ikram. Ayo, kalau benar kalian kemari, tunjukkan diri kalian. Astaghfirullahalazim. Ku kunci dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'ah.
Ainama takunu Allahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Aduh. Aduh. Weh, aku dengar aruk, suara aruk. Aku dengar suara aruk, geng. Suara aruk minta tolong, suara aruk minta tolong. Aruk. 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 Jawab, Laruk. Mana kau, Ruk? Sini kau. Sini. Depan mata aku, mari. Depan mata aku, ayo. Aku cabar kalian keluar. La ilaha illallah. 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 Sallallahu rabbuna ala nurim mubin. Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurim mubin. Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق العصا فإذا هي تقف ما يأفكون فوقع الحق والبتال ما كانوا يعلمون فاغلبوا هنالك وانقلبوا الشاحرين والأكي شعارة والساجدين قالوا آمنا بالرب العالمين رب موسى وهارون كفى يا الصوت. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ada urusan dengan kau. Aku tak ada urusan dengan kau. Aku tak ada urusan dengan kau. Jangan. Aku bilang jangan. Faqala Musa mijitum beres. Innallaha sayabtilu. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Jangan asal kabul. Ayo. Ayo. Wahina ila Musa an alqi asak fa iza hiya takafal ma yafikun fa waqal haq wa batal makanu ya'lamun qala Musa mijitum birsir inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amal mufsidin. Aruk! Aruk! Minta bawa air, Ruk! Awas, Ruk! Kaki aku sakit, weh! Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Minta air, Ruk! Ya Allah, ya Tuhanku. Ada setan di berdekatan. Astaghfirullahalazim. Bawa semua siluman-siluman kalian! Aku yang ditumbalkan. Tak apa-apa.
Kalau kalian bilang aku pengecut, ayo kita buktiin siapa yang lebih pengecut. Ingat perjanjian pada Nabi Sulaiman. Inna sa'dukum bil ahdi allazi khazahu alaikum Sulaiman. Siapa yang pengecut? Ha? Kau pengecut. Kamu yang menyekutukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Api belakang. Hasbunallah. 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 Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rahman ya Karim. 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 Ayo. Masa lu lari sini, oi. Ayo. Maju. Aruk minta air, Aruk. Aruk minta air. Astaghfirullahalazim. Sekejap, geng, kaki aku sakit, guys. Hasbunallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubukakan 44 penjuru alam. Kubukakan 44 penjuru alam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkanlah segala bukahat dari tempat tubuh ini. Bismillah, ikrush. Krush ayuhal azza, krush biiznillah. La makama laka bil hazal jasad. Hazal makan. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qala ayyuhal malaa'ikatu yatin ya bashar qablah. Min al-ifri min al-jinnati wan nas. Allahu akbar. Hati-hati bang Loy, fokus bang. Soalnya dukun lekat dulu dan antek-anteknya licik banget, hati-hati. Ini jalan ke mana, geng? Ini jalan ke mana, guys? Hei, dukun bangsat. Ayo, cobain ilmu. Cobain. Ayo, maju. Kamu yang menyekutukan Tuhan harus bertaubat kepada Allah. Kalau kamu hidup, sepanjang kamu hidup, hanya bermatian-matian bersama iblis. Astaghfirullahalazim. Aku rasa tak sedap hati, guys. Aku rasa tak sedap hati sangat tadi. Bismillah. Subhanallah. Allahu akbar. 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 Weh, ada cewek. Okey. Ada cewek betul-betul dekat sini, geng. Ada cewek dekat sini. Bagi mampus lah. Astaghfirullahaladzim. Ini jalan terus ke mana ni, guys? Ini jalan terus ke mana? Astaghfirullahaladzim. Kiri bang Loy.
Subhanallah. Hati-hati, fokus Bang Loi. Subhanallah. 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 Arah batu. Maju ya. Guys. Maju ya guys. InsyaAllah. Kita cuba geng. Guys, untuk orang Malaysia ni tolonglah kejap guys. Bantu-bantu share kejap. Hasbunallah. Sallallahu Rabbuna ala nurim mubin Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Okey geng. Guys, 11k dalam ni geng. Keluarkan gift kalian yang terbaik guys. Ayo bantu TTM geng. Ayo bantu TTM guys, ramai-ramai. Aku dengar suara menyebut nama aku guys. Wah Hendrik. HP mu enggak ada bateri ni. Astaghfirullahalazim. Okey. Mang Gigi, maju depan ya Mang Gigi. Dimajuin depan ya. Aku haus banget bro. Bantu bro. Aku haus. Ya, nanti semaruk diantar. Hasbunallah. Allahu Akbar. Hasbunallah. Okay. Ya Allah, itu aku. Okay. Kayaknya jalan ni guys. Jalan dia guys seperti gerbang gaib geng. Seperti gerbang gaib. Jalan kata seperti gerbang gaib. Astaghfirullahalazim. Dengar suara panggil nama saya. Loi. Pelan. Sampurasun. Hai. Mang, ada orang ritual Mang. Awas jangan hati-hati kan. Awas langgar, hati-hati. Mang, bantu ya Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Woi, bantuin woi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelan-pelan, hati-hati lah. Dekat dua aja. Allahu Akbar. Woi, bantuin woi setan, aku penat woi, capek aku woi. Aus. Udah enggak ada tenaga lagi, bro. Bantuin, bro, tolong, bro. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Okey, tak apa guys. Kita maju dikit lagi. Hati-hati bang, hati-hati. Lihat kiri kanan bang. Bismillahirrahmanirrahim. يعذر باسمه شاء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم. كروش هذا كروش بإذن الله لا مكان لك بلا الجسد هذا المكان
Bro, aku nggak aman bro. Badan aku nggak aman bro. Sumpah banget bro. Aku dah tak boleh. Astaghfirullahalazim. Hei. Aku kayak macam dibawa sesuatu bro. Benar-benaran aku nggak main, sumpah bro, nggak main-main. Aku dibawa kayak sesuatu bro. Arah ke arah batu. Ini makam keramat. Ini makam apa? Maju, pelan-pelan tapi hati-hati ya. Ada yang manggil nama aku bro. Astaghfirullahalazim. Wey, haus bro, haus, sumpah haus. Hasbunallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku kunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Ku kunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas bang, kena badan bau itu bang. Awas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng. Guys. Api tu betul-betul di tengah, tiba-tiba terus pergi ke makam keramat, geng. Woi. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Mang, minta minuman. Minta minuman, woi. Tolong. Weh, tolonglah buset bro. Aku haus bro. Sumpah haus banget bro. Ya Allah, ya Tuhan. Nanti harus datang sana. Tunggu. Apinya kat dipadam bro. Dekat batu keramat, geng. Dekat batu keramat. Astaghfirullahalazim. Weh, cepatlah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Al-syamsu wal qamaru bil husban wan najmu wal syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعرض ادعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبوز العصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Astagfirullahaladzim. Woi. Darah siap. Minta minuman. Itu lagi OTW. Bentar. Ya kafiya fauqa qafa wa ya baban waral abwab iftah lil hamidin nur wa ya azhar ataruma hujibah. Geng, aku dah nak pengsan guys. Aku dah nak pengsan weh. Aku perlukan air. Tolonglah. Aku merayu guys. Tolonglah bawa datang air. Tolonglah geng. Allahu Akbar. Itu Arif bang yang lagi OTW. Gak ada bro. Gak ada. Mananya Arif bro? Astagfirullah.
Minuman. Weh, bodoh sia. Apa benda siot kau bawa minuman macam di... Aku nak minum apa air macam gini weh? Tadi tumpah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku nak minum apa air macam ni? Tadinya lagi tumpah tadi. Rok, bagi betul-betul lah Rok. Ya, tadi air ni tumpah. Buset. Sorry lah bang. Itu pohon bang. Minum aja bang. Minta maaf bang, sorry bang. Bagilah betul-betul lah air. Aku nak buat apa air ni? Aku nak buat apa? Siap mati aku kat sini tergeleng siot. Aku minum air ni mati aku lagi. Sorry bang, sorry. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku. Bagi lah. Baik. Allahu Akbar. Minum aja bang, dikit bang. Oi. Arok. Weh, Arok ni. Dok. Arok. Sekejap geng, aku ikat air kasut sekejap geng. Sekejap. Weh, kau buat apa siu? Tolonglah Ruk. Arok. Hati-hati bang. Santai bang. Hati-hati. Arok. Weh, dia duduk dekat batu keramat guys. Dia duduk di batu keramat. Aduh. Weh, hormat sikit Rok. Arok, sopanlah sikit Rok. Batu apa ni? Arok. Arok. Kenapa? Jangan duduk situ, tu tempat orang, tak bagus. Aduh, benak siot dak dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Batu ni apa yang posisi dia? Ya, aku nak duduk sini lah. Weh, buset geng, dia pijak batu keramat geng. Jangan ludah Rok. Nah, ini batunya biasa aja. Bodoh lah. Apa benda siap batu. Ini batunya. Jangan ludah. Ini tempat tempat suci lah Rok. Batunya tak ada apa-apa ha. Kau tengok di mana ada apa-apa. Bang, tak usahlah percaya semua ini. Tak, bukan percaya tak percaya. Benda ni adab. Mana akhlak kau? Ya, ini batu tak payah percayalah. Tak percaya apa? Mana akhlak kau? Aku bagi kau sebiji yang. Rok. Astaghfirullah. Ini batu apa ah? Apa-apa jadi kau seorang aku tak nak bertanggungjawab. Aku dah cakap. Ini batunya tak berguna. Batunya tak berguna. Kau tengok tak percaya ah? Biar geng, biarin aja. Tak ada bayang. Arok tak ada bayang.
Ikut kau Aruk. Lantak kau lah. Mati biasa je ni. Ya, malas aku layan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Taku. Wahai bangsa-bangsa keramat. Weh, batu. Tunjukin. Hasbunallah. Aruk! Aruk! Hasbunallah. Aruk! 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 Astaghfirullahaladzim. Aruk! Woi, gak kelihatan bro. Astaghfirullahaladzim. Aruk! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Allah. Weh, Aruk, weh. Astaghfirullahalazim. Sabar bang, sabar. Aruk. Ya, terus. Dia masuk mana siap? Dia masuk mana, geng? Dia masuk mana? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Astagfirullahalazim. Hasbunallah. Pak, jangan kayak gini, Pak. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kalian bantuin aku dong. Bantuin aku, bro. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, qala Musa mijit tumberis innallaha sayyidina Allahu Akbar. Hasbunallah. Allahu Akbar. Dukun tercampak ke apa? Hasbunallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. Bismillah. Woi, tolong woi. Woi, bantuin. Allah. Woi. Qala ayyuhal mala'ikum yatini basyara qabla min al-ifri min al-jinnati wan nas. Kaf hayya Aisyah. Hasbunallah. Woi, bantuin aku lah siap. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillah. Bismillah. Sallallahu Rabbuna ala nuri mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta bantuin. Aku kekurangan air bro. Aku dah enggak ada nafas lagi bro. Nanti ada tim yang masuk bang loh. Udah. Aman ya? Nanti ada Kepli. Mana? Orang bro. Maaf pak, aku tidak menentang kamu.
Aku enggak minta kamu, aku tak menentang kamu, Pak. Udah, kamu langsung ajar kerja kamu, Pak. Jadi ada ilmu itu kurang. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadan Mustafa Sayyidina Musallin. Allahu Akbar. Jangan coba-coba ya. Kau jangan cuba-cuba dengan aku ah. Kau jangan cuba-cuba dengan aku. Kibli. Minta bantuin air, TTM, bantuin aku bro, TTM. Aku haus banget, bro. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kibli. Manggigi. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru bismi syifa'ati wa la fis samawati was sama'in. Allahu Akbar. Oi bro. Kalau kayak gini aku tinggal kamera aja bro. Bro, aku mau pensan bro, sumpah. Aku tak main-main. Aku nak pensan lah, sumpah. Astaghfirullahalazim. 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 Sabar ya. Kita pantau teman-teman, sabar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini air. Aduh, Aruk itu aneh bawa air sedikit. Astagfirullahalazim. Sallallahu. Kemana Aruk? Aruk kemana? Aruk pergi ke mana? Hilang bro. Astagfirullah. Cari Aruk. Hilang bro. Iya. Ayo kita cari Aruk. Haus bro. Ya Allah. Sabar. Itu di depan. Cari Aruk bro. Itu di depan kayak tadi ada. Cari Aruk. Bismillah. Allah. Hei. Kenapa? Kenapa Loy? Astagfirullahalazim. Ya, airnya habis. Go! Aruk! Geng, aku tak sempat minum air guys. Kipli, Ayo kita cari Aruk. kenapa kalian Woi, Magigi. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah. Magigi, bantuin Magigi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Keren bang. Hilang semua. Astagfirullahalazim. Kemana Aruk sama si Kipli, Bang? Gak tahu aku apa, Mang. Ayo kita cari air. Mang. Mang. Bersihin badan aku dulu bentar, Mang. Kalian aku udah bilang sama kau, Mang. Kenapa kamu gak datang, Mang?
Udah pada kayak gini, bro. Tenang bang. Tenang bang Loy. Ya. Aku udah panggil kalian semua datang kemari, kamu nggak bantuin, bro. Udah tenang. Insya Allah. Masa jadi kayak gini, bro? Tenang bang. Yuk kita cari barang-barang bang Loy. Ya, Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sallallahu Rabbuna Muhammadan Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Rabbuna Ahlan Nurin Mubin Ahmadin Mustafa. Aduh! Kipli! Mang, bukain dulu, Mang. Aduh! Aduh, Mang! Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hasbunallah. La ilaha illa huwa. Hasbunallah. La ilaha illa huwa. Hasbunallah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hasbunallah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hasbunallah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kafar rabbuka yakfika wa kifatan kifka wa kakamilan kana min kalakin takhiran qaran ki bin takhi musyakatan khalaq lakhil khalaq kafa kama bil kafa kurbatum ya kawan kana ya kawan falak kaku ya datin kafil lakum kif ya mukaf pasa umi pasa kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah kafa ya ajis La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Sembunyi Kipli mau. Awas belakang lah, hati-hati lah. Kiri kanan lah, hilang lah, hati kiri kanan lah, belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh! 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 Hei! Busat! Hei! Hei! Kalau aku hilang, cari pohon yang ada kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya Allah, ya Tuhanku, mohon padamu ya Allah, lindungkanlah aku dengan asma-Mu ya Allah. Tuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Hasbunallah. Allahu la Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ta'na. Bismillahillazi la yadur bi asmi syaradi wa la fis samawati samin alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, aku pakaikan syarung syahadah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kul. Bos. Mana? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang, hati-hati bang. Hati-hati bang, hati-hati bang. Bang, bisa bang. Hati-hati bang. La ilaha illallah. La ta'usinat wa la namlahu ma fis samawati ma fil ard. Mazal azashwa inna illa bis. Aduh bro. Kiplinya mana si Kipli? Hei. Aduh bro. Anjing, di sini. Bro. Kipli mana Kipli? Aduh, amannya dulu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa ada di sini ya? Wah. Angin guys. Angin langsung keluar guys. Bro, aman bro. Aku bawa turun Aruk dulu ya. Ya lo bawa turun Aruk dulu bro. Wah. Gijan lagi tawasul di sungai, Pak. Oke. Gua coba ke sungai ya. Gua coba ke sungai. Bro, lo aman dulu. Ya, aku amankan Aruk. Aman dulu Aruk ya. Yang penting si Aruk aman dulu ya. Gua coba ke sungai bentar ya, bro. Oke. Ya, bawa dia, Mang. Si Gijon lagi tawasul katanya. Allah. Nggak sama Mang Gege, coba ambil si Gijon dulu. Takut kenapa-napa weh. Sabar. Geng, tolong tetap ya geng, tolong pas kat dapur guys. Jauh sangat weh hari ni weh, teruk sangat ni. Sambil bantu support ya, gua sampai lupa men. Inna lillahi rajiun. Allah Akbar. Sudah, sabar. Sabar. Astagfirullahaladzim. Lagi di bawah tawasulan. Geng. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, pokoknya kita pulang bareng sama lagi. Astagfirullahaladzim. Eruk. Sabar. Ya. Ini cuma tinggal lalahnya aja. Tenang bro, lanjut nanti langsung minum.
Baik bangun dulu. Bisa Ruk. Aku fokus turun apa? Bawa dulu. Bang. Ayo kita mainin si Gijon dulu di bawah. Aru sama Loy pasti bisa, Loy. Oke. Bentar Loy ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, jalan tetap layar share, geng. Jangan nampak. Bisa Bamai, aku teruk gila shoot hari ni live aku. Ya Allah, hai. Entahlah macam tak ada live shoot hari ni. Gosok. Astaghfirullahalazim. Hari ni kita masuk awal, geng. Pukul 11.30 aku masuk hari ni. Si. Ya Allah, handphone dengan airline sendiri. Saya tahu lah. Allahu Akbar. Okay, dalam ni jalan guys. Terus guys, amai. Bo. Jalan. Kita tak ada dalam breaking, geng. Tas pun tak bergerak hari ni, guys. Duk fokus orang cari orang hilang. Jaga. Thank you bang. Jajan. Masih awal.